charger. So dia bagi jump start cable. So kita akan adjust dia. So kita masukkan dekat sini, then masuk dia begini. Alright. So merah jumpa positif, hitam berjumpa dengan negatif. So kita tengok. Okay, jump start di sini. Okay, dan juga kita masukkan ke sini. Begini. So, then kita start. Okey, canggih. Dia boleh start engine. Jadi benda ni berfungsi.